Ako agaway ka pang pensa kindiap ngai social media ma kibun ba ki kli yaw mi chong kamon kren senja wadi si gidon ki meeting klen so dong jangari bakirangam seperti kli pensa ba bring ako ong ni kapor bagi simala ban joiner kibun ki meeting nakataw gam kamat kaba sen baklan mahabrai sembar ng sudan postal acan sipran but hading kata doktor day banyak pala di terkasi ke bang suklan pagalitan ni jahajan nejat dengan program lawan kian batal ke por ke masuk hijing di kata saya ke bang apa lembu ke por nang baik ba ke wei ini betul sodong jogari betul subakra te ngakwa ban tempau ju sungu ya ke no monrei bangan ngarabi no monrei ke dusam kat kendai asa sini but ngaskan sibun ban isong esta apok sombonrei pada por ke bang wan ban yasa pa ke sombonrei lu ngayo kini itu ita bi rabasong but kedon ke cipta subhan pas kunat ban isong esta election pada por bangun di connection du usdam arfar but arfulai abing lainnya election arfulai penglio sibun jika sana sombonrei ngayon, prat kasang spa yung kabut hata lisan mali yung depth asam arpulay krisibun naman rin kitikibriw giba tongki sania bat kiting nek ha kiting lam tungi ka parti BPP bat ang ta ka MP election manong sam arusaw no ngayon prat ya ka katkay spa ng bakla pat ka NBC yung kasaway spa tam pat man election yung buon to gibot lagi di keslong na aku ni sejak tu mereka memberi ke mana kesan nampak jadi election aku election di empat dan sekarang bah kini kita kesan tu pergi ke nang petang hadu belah poin sedang macam apa kini ke election ke bagian kesan pendia kan penbera kalau nak apa kalau nak kebaikan ke semifinal mo te kini kita ikut waktu kre nak kembali final benong sedang macam Arutra. Te kali ni ki lifetime siteng balong rumli kfam. Kalayan siteng syuruh 2%. Kompre ikam. Ropa kat bau la le kabor. But start sibun ba upai pa kali ni ki lifetime siteng ayo si Christian ni pai pa. Hai sing tre ke kam. Kami ke berita pasal. Te tagadau ngas syuruh aning kabor Namal bapun kular kapor bingilej paiba dan senda habang klain kanet dan cuja abang kambien kalau lu cakap jom paiba kata di kamsim cing tre nampak juga ni ke parti jungi pada kapor dengan mi kabanian election asam mulai ni kan baskel yang kena kidong istong juga ni ke thang jungi bat don bai rang ba lagi istong ni suka teng woinga balai pia seng kamai tai pati rulu teng berkat sipang mo dan jebak no te ong adon gini pati rulu berbon ma balai pi thailang begini dan sekali sudah ma dan sipang kata la lawai sob lawai meeting mo ai la kan sekali tadi ngong bangata gini pati rulu la program kirale jaga bentar had badai isu potak isu trong saya review bisa lah mungkin menseng isu yang PPP ke Voice of the People Party bagi buon pa tiki isu ke badam kam nak flaga bahagian trong saya review trong celah kami ke PPP ke Voice of the People Party hakaya ke pon bukan bah